Nenai boroini sobit amwochi kongoi betutab raini Jehova nekokondoi ak koribwech en wikit komugul. Naake kaketyo kora betutab raini sobit kilosu inendet en otisiet nekitesentai kou en kila. Ko nenakatin en witulelemi alechin ilosunot Jeiso. Ko abaibai missing amun kakokonech Jehova boroini nekingen kele kokebwan en arowek chekakosirto enyon nekokoib eutab Jehova sobit kemi kunonitet akot betutab raini. Kimi kora kikesu arawet nebo 9 nitet ko Jumapilit nebo mwisho en arawetab 9 sobit kinam nebo 10 kokoib eutab Jehova sikemi kora kou nitet nekimwoini kongoi akot en konunotyot nebo sobet. So atochin en utul ole imiten sobit ketestai kibagenge en otisietab betutab raini. Kikurenan Mrs. Chirchir ak kaniset nomi tugul kibagenge ku en kila ko Agc Keongo. Kibendi kinome tugul kibagenge kemwoe ng'alek chemi Agc kurgat 2 ak koitit 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil ngosis emet komugul en tainyin. Ongesao. Jehova kwanda, Jehova weri, Jehova tamirmiriet netilil. Neng'ung torornatet ak kalosunet Jehova betutab raini. Ongo Jehova amun koindoisewech ako koiribech Jehova nenyon. En arowek chekorimutwech kora laitoriat kong'eten kinam kenyini. Oi nikikesu arawet nebo 9 kiptayandenyon. Kimoche kemwon kongoi amun kokoib eung'ung nekim Kiptayat. Kongo tendamirmiriet netilil nemi kobotech en atkai tugul Kiptayandenyon. Testai kora Jehova icher oritab mugulelwekyok. Testai kora Jehova nenyon ikanapta otwech Jehova nenyon kabwatutikchok. Sobit koek chelosu kaineng'ung en atkai tugul Kiptayandenyon. Ot boroinik kitesetai kora Jehova nenyon keiben otisiet. Sobit kora ing'alal kobotech kamuktoindenyon. Asomin Baba ale sobit kora iboroinik Kiptayandenyon. Akoyaak makeng'ung en tuguk tugul Kiptayat. Ara ityin magutikab agenge akot ichek chekerech en uitul ole mi. Iityi kora Jehova nenyon yekitesetai kibagenge. Berureyan Jehova nenyon ak ilaitorian en sobonwekyok amun karasa koyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalili mornotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'eten betutab 3 komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet ak koteben eutab tai nebo Jehova kwanda, kamuktoindet, tun nyone kokeny korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat nebo cholwogik, ng'etietab borwek ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova ngunon, nega berurenyin. Kilasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Kongoi missing, boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo saet. Nekimoe kemwoin kongoi Jehova amun tesetai kowolwech somutikab mugulelwekyok. Ko boroindo nekibe kebendi keibe saet, ketinye magutik chekibe koba taitab Jehova, kondoisewech Daisy Chelang'at. Akoi kotomo kenyoru tiendo 211 nemwoe kole tebie koikeny. Ak yeibata kenyoru saet. Tebie koikeny iman ng'olyotab Jehova.
Kongoi en tiendo nekakenyoru. Yeikerech ak yeikasech koinam kanet en muguleldangung en kit agetugul nemokyinigei. Ongesaw. Jehova kwanda werit ak tomirwe netilil, nangebwandangung en saisiek cheuchu, nangewech kongoi ripset ak chomyet noton nekairibe Kiptayat. Kong'eten kangoech asubuhi baka saisiek chu kewekun kongoi. Kiptayat nesobe koigeny nanasa itribech akot en betut nebo ra Jehova nesobe koigeny. Akot betusiek tugul Jehova nesobe koigeny kokasa ale siribech. Kiptayat nanasochi magutik chu mi tainyon Kiptayat nesobe koigeny. Sikobit ot ikaswech en kipsengwet Kiptayat. Nanasa Kiptayat en biik chemiten sipitalisiek Kiptayat nesobe koigeny. Ak chemi korikwak chemi kokose ng'woninwek en borwekwak Kiptayat nesobe. Sikobit ikochi kosobet noton ne inegen Kiptayat nesobe koigeny. Sikobit ngosoen Kiptayat ikochi kosobet ne inegen Jehova nesobe koigeny. Ak takitariek chemi emotinwek cheterter ak chemi kora emet neterter Jehova nesobe koigeny. Ko sikobit ikochi ng'omnotet ak kakuyet Jehova. Sikobit ngonyoi bichu Kiptayat kolos kaineng'ung kora ak kotororin Kiptayat nesobe koigeny. Mautien kora Kiptayat awech kongoi Kiptayat. En miondo nekoichuchui Kiptayat nesobe koigeny. Nekasa Kiptayat ale siste sikobit kitoror kaineng'ung ak kilosun Kiptayat nesobe koigeny. Jehova sitebi en kwenunyon. Jehova sitebi kora en mugulelwekyok Kiptayat nesobe koigeny. Yemoe kesoin Kiptayat atkai tugul. Yemoe kekonin kalasunoik alak tugul Jehova nesobe koigeny. Kosin kotokokis en taing'ung Jehova nesobe koigeny. Mautien kora lagokab sugul Kiptayat. Nekakikas kele kimoe sikeyat sugul Kiptayat nesobe koigeny. Kositonon en kwenunywan Kiptayat nesobe koigeny. Asikochi kora ng'omnotet ak kakuyet kora Kiptayat. Yemoe kowekse sugul Kiptayat nesobe koigeny ikochi kakuyet ak ikochi naet ne inegen Kiptayat nesobe koigeny. Sikobit ngoendeleoni kora en emoni Kiptayat nesobe koigeny ak emotinwek cheterter Jehova nesobe koigeny. Ko sikobit kong'omekitun ichek ak koik cheeku tait en tainyon Kiptayat nesobe koigeny. Sikobit kilosun ak kitororin Jehova atkai tugul Jehova. Programisiek alak tugul Jehova chetesetai Kiptayat nesobe koigeny. Kokase ale sitestai en kwenunywan Kiptayat nesobe koigeny. Akoik inye Kiptayat panganutiet neipangani tuguchu tugul Kiptayat nesobe koigeny. Amun kitienengei amun Kiptayat kitienengei amami chi age neketiengei Jehova nesobe koigeny kobaten en inyegei. Kiptayat nesobe koigeny biik kora chekose Kiptayat kilosun kora ak kitororin Jehova nesobe koigeny. Amun kingen kele imi kwenunywan Kiptayat nesobe koigeny. Ako inye netinye mugulelwekwak Kiptayat nesobe koigeny. Ingen magutikab mugulelwekwak Kiptayat cheimuch komongen Kiptayat nesobe koigeny. Ko inye neingen kosir Jehova nesobe
sabokoige sishany mugulelwekwak kiptayat sabokoige ak ikochi kora melelda nebo ng'olyondeng'ung Jehova sabokoige yemoe kosoe en mugulelwekwak kiptayat ikoshi en kabare kipsengwet Jehova nonosochi kora chekobet chamanikwak sikobit kora ikaikai ichek ak ikoi kamong'unet kiptayat sabokoige sikobit ot ngoendelioni kiptayat ak sobenywan kobit kalyet ak kaberuret Jehova en tainywan kiptayat sabokoige Jehova moutien kora biik cheterter chemuch kiptayat koimoti mugulelwekwak ko sikobit iker kora ak inai icheket kiptayat sabokoige nonosochi kora kandoik kiptayat sabokoige yemoe kwayote siasa kiptayat sabokoige ikochi kora konai ak ikochi kora kokuyogei ak biikab emet kiptayat sabokoige ako manifestos agetugul chemwoe kiptayat sabokoige ko ikochi koyai en taing'ung kiptayat sabokoige ako nesire kiptayat ko konai kiptayat sabokoige sikoi kora kwochi biikuk tuguchu mwoe tugul kiptayat ako matkoik makornatet en tainywan Jehova sabokoige sibou bichu kiptayat ak iboi kabwatutikwak ak iboi kora mugulelwekwak kiptayat sabokoige ara sinai kiptayat ak indoisechi ara ingen sautikab mugulelwekab agetugul en echek kiptayat sabokoige chamasa kiptayat ak chekasa kiptayat sabokoige kosoiwon tamirmirieng'ung en kipsengwet en kainetab Jesu netindenyon amen. Kwandanyon nemi kipsengwet ingotililit kaineng'ung ingonyo wounotetng'ung ingoyagak en ng'wony mageng'ung kou yekiiyai en kipsengwet konech raini amitwogikyok chebo ra ak inyoiwech kalelutikyok kou yekinyorchini katelelwech amemutech olemi usit ako sorwech neya amun eung wounotet ak kamuktaet ak torornatet akoi koigeny amen. Kongoi missing en boroindo nekararan nekokeib nebo saet sikotestai Jehova kwai nemie ak koberurechen atkai tugul. Boroindo noiben nguni ko boroindo notoche lagokab Sunday school sobit kotestai ak ichek kolos Jehova en tiendo netindoi ak komwa ng'alekab metit otokotin lagokab Sunday school sobit olosu Jehova. Neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza upendo wake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza upendo wake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali.
Losno Jesu. Losno Jesu ora. Enganutuk yugeuden na bekal cherot. Amamo ngalega metit chemiten kitabuta. Ebran gurgata mana ite sasamang mut komoe la moir tanigana tengo netinye melektano. Romans chapter 10 verse 13 says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Beit. I have a memory verse from the book of Philippians chapter 4 verse 13. It says, "I can do all things through Christ who strengthens me." Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiproti and I have a memory verse from the book of Ephesians chapter 1 verse 2 and say, "May God our Father give you grace and peace." Psalms chapter 51 verse 15 and say, God help me to speak and I will praise him. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith but I want to share a memory verse from the book of John chapter 14 verses 1. It says, "Do not be worried and upset." Jesus told them, "Believe in God and also believe in me." Luke chapter 6 verse 37, it says, "Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven." Joanna 15:12 komwoe kole ng'atutienyun alo chomien kou ye kiachama. Kongoi missing lagokab Sunday school ngobirur ak Jehova akwaiwok nemie yeolosu Jehova akokerok akot lagok alake chemi ole miten sobit kora kolos Jehova akichek. Ko kibendi boroindo nekinyoru sirutik chetililen nekimoe kemwoe kongoi Jehova amu kakondoisewech en boroindo nekakinam tuyet akai nguni yekibendi kenyoru sirutik chetililen ko kotomo kenyoru sirutik chetililen kebendi kenyoru tiendo nemi kitabushek kora chekilosune Jehova 207 nemwoe kolen konorwet nemie. Gesomani daune, gesomani matayo, gesomani ngamute, golen masito ngalebu. Sabet peshogogi mitango satage oirango gesomani taune gesomani matayo gesomani ngamute kole masito ngaleku. Sagusishe Warwani negimnote negitetere lugel gesomani daune gesomani matayo gesomani ngamute golen masito ngaleku.
masito ng'alekuk. Gesomane taunet, gesomane matayo, gesomane ng'amutiet, kolen masito ng'alekuk. Gesomane taunet, gesomane matayo, gesomane ng'amutiet, kolen masito ng'alekuk. Abaibai kora atachak eng kainet netilil nebo Jeiso, ko kakebwa eng boroindo nekararan nekakenyoru tienwogik, kakenyoru saet, kakenyoru kalasunoik, kinyoru kora memory verses kobun lagokab Sunday school. Moche amwochi kongoi Jehova eng inye nekaitestai itebi kobotech. Kongoi kora eng inye ne betusiek tugul irutechini online service nenyonet sikobit ketestai kibagenge. Namoche amwon kongoi nebo iman ale betut age tugul ne igere, betut age tugul ne boisie tuguk asikobit inyoru ng'oliotab Jehova, kowendi Jehova koboroiti kiwoteng'ung. Kigurenon Faris Chirchir ak asome kebe taitab Jehova kotomo ketou. Ongesawa. Kanamwa kongoi neo Jehova amu betut nemie nekaikonech boroindo sikobit koityi ng'oliondeng'ung bikuk Jehova, ak sait nekararan nekasochi ichek tugul Jehova che kerech ale sikobit iberur Jehova ak iyochi nemie. Kongoi amu koitestai iberur ichek Jehova, ak ki age tugul nekokolosun amu boisieng'ung kemwoe kongoi Jehova ak keweche torornatet konyo taing'ung. Ara kakindegei eunek kora yekibendi kenyoru sirutik chetililen, ko kaiberurech eng boroinwek chekakebunu. Ketochin kora Jehova sitebi kobotech ak nesire ikonech kakuyet nebo ng'oliondeng'ung. Amu kasayani eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kokitesetai keng'ololi kebeberwek 4 eng sobetab chi chenyolu korib kobunji kamanut mising sikomuch kobaibait Jehova ak ityo kosob sobet nekararan eng emet nekimitei nguni. Ni sobet ne inegei, sobet ne makiwekyingei yekakobata, ako yekakobata kebendi taitab Jehova ak kemeny tugul kipsengwet eng ichek chekisich boroindo kochopchigei. Non yolo kotinye ne igerech, ayani ale ichopchinigei situn ketebi tugul eng taitab Jehova. Wikit konye kiking'alal keker kebeberta netai ne notok ko muguleldo, ne ng'oliot nekikitonone konemwoe kole kamanutietab muguleldong'ung, nekikityem keker kele tos eng muguleldab chito ko kamanutienyi ko ne. Ako kikinai komie kele kimwa Solomon ne inendet ko ng'omutyot ne kilaitoriatab Israel kole bunu kong'ikab bekab sobon muguleldab chi, anan mugulelwekyok ko choto chemuchi konaga beek sobetab chito. So nekabor kole tinye boroindo neo muguleldo mising nekochin sobetab chito konyor kabiset. Nekimwa kora kele bechoto bo sobon ko logoiwek chetililen. Amu ngeng'alale beek eng kakuyet nebo sirutik chetililen, kemwoe kele beek ko kakuyenyi ko sirutik chetililen. Kikakon korokendoet ale ibwoti betut nekikatuiyo Jeiso ak kwandab Samaria, ak itya komwochi Jeiso kolechi inaga beek, komwochi kwonyoto kolechi amune sikanyanak beek ako makinomegei okwek anan echek Samarik ak Yahudik. Kolechi Jeiso ndakengen chito neng'ololun ko katelechini konak beek simakwamin malal kokeny. So nekaibor kole ng'alek chekakonor eng mugulelwekyok ko choto cheboe sobondo. Ne ngot kekonor eng ng'alek chemakororonen, ngot kekonor eng ng'alek cheyachen, ko choto cheboe sobondo. Ndaya kaking'alal eng kutit rahisi kemwoe kele chogetab sobet ko muguleldo. So kit age tugul nekakinde mugulelwekyok ko yo moche kwamis sobondo, kwame kobun muguleldo orit. Akot yo kimoche kebai biik alak akichek kora, angot kemoche keng'ololchi biik alak, ko ng'alek chekimwochini ko chebunu muguleldo orit. So kikinai kora kele kikonore ng'oliotab Jehova oloto, ak ng'oliot mising neo ne kiakimit ko kimwa ng'oliotab Jehova kole
muguleldo netinye chametabgei kokonyi chametabgei borto. Koyo matinye chametabgei muguleldo konune borto akot kot koit konunio kawek. So nekotok kole yotinye chametabgei muguleldab chi kochamegei bortonyi. Noto amune kiarorwa mwale eng kasarta nekoi nemiondos biik komiondos amu kikomionso mugulelwekwak. Nekangomongu miondo kityo komongu sang ko kikomyan muguleldo orit. Moche anyun kebe kitabutab Amndoindet kurgenyi ko 8 koitenyi ko 5. Nekit ko chito nekang'alale ng'alek chechang kikakesubi ko Solomon. Amu kichichi ko kitinye ng'omnotet neo mising koyekochi Jehova boroindo koek agenge eng biik cheng'omen kosich boroindo koaror kit nekimi muguleldonyi. Amu kitoku kikuiyo muguleldo amu ng'omnotet nekikochi Jehova. Amndoindet kurgenyi ko 8 koitenyi ko 5. Page ko 642 kartasisiek ko 642. Mwoe kole monoe kiy neya age tugul neribe ng'atutiet. Akibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Amu mi betut ak kirwoget nebo ng'oliot age tugul amu oo nyalilda netinye chito eng yoto. Amwa komie kole monoe kiy neya age tugul neribe ng'atutiet. Lakini ng'oliot neo konakamwa kole akibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Ibestos muguleldab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Malibestos metitab chito neng'om betusiek ak kirwoget. Kale ibestos muguleldo betusiek ak kirwoget. So nengilen iker ko tuguk cheuen mising ani ale kiker kan kora kibesio betusiek komoche koui. Inai kit netesetai eng betut komoche koui. Kabesietab betusiek imwoe siret kole ingen toriti kobesio betusiek. Ani ale ngokwek chekiotoben soet ko eng arawekab 12 ak arawetab 11 ak arawetab 2 kocham koiwe taritik chekure cheptalaminik kobendi. Ako taritik choto kong'ete emetab Europe akobwa kotinye koit South Africa. Ak tun kakikenya arek eng South Africa kotirreso koba Europe ak kotebi kora kotatun koekitu kowek kobwa South Africa. Ibestos taritik kit neu. Abwoti atkinye kabit tsunami eng emetab Indonesia nekibar biik chekinekit 31,000. Biik chekibendi koiwe asista eng oinet. Komwoe ng'omutik kole kingotom koit maranet, kotom koriebe emet tsunami, ko kikakoundo ndarok ak tiong'ik koba tulonok. Lakini chekikinamda kityongon komi koiwe asista ko biik, lakini makibar tiong'ik. Amu kisikokuiyo tiong'ik eng orinywa konai kole kakonam kotul nyanjet. Kakonam komoror nyanjet. Kokas tuletab nyanjet ak ityo komwechi tulonok. Ko biik chekikibar ko biik icheket makibar tiong'ik. Ko nikamwa ng'oliotab Jehova kole ibestos muguleldab chito neng'om betusiek. Tos imuchi ibesye betusiek? Ya kale kibesyo betusiek ko makenai kele Jumatatu rani, koeng kasi rani. Cho ko kikoek kawaida cho. Akot ngot komemwa koeku Jumatatu. Lakini tos imuchi inai kit netesetai Jumatatu? Tos imuchi inai kit netesetai eng arawetab 7? Tos imuchi inai kit netesetai eng arawetab 5? Amu ngele kibesyo betusiek ko makile kibesyo koitetab betusiek. No kongen chi tugul kole ni ko tarikit 20 ak arawet nekile. Lakini kibesyo betusiek ko kenai kit nekiyoe eng betusiek choto. Konai kit neyoe chito eng betusiek ab ming'inotenyi kinde kou noto. Kotoko barnotiot chito konai kole ne kit noyoe betusiek ab barnotatenyu. Kamwa amndoindet eng kurget nebo 3 ngotibwoti ya kamwa kole mi betutab kit age tugul. Ako mi boroindab kit age tugul kureretab asista. Mi betut nekekolse, mi betut nekekese. Mi betut nekiumi, mi betut nekisere. Ne angisubi ko kangoaroru amndoindet kebe yundok sikobit kebwa keng'olole kabesyoetab betusiek. Nakamwa kole mi boroindab ki age tugul ak mi betutab ng'oliot age tugul eng kureretab asista. Ni ko ng'omnotet neo mising. Mi boroindab kit age tugul ako mite betutab ng'oliot age tugul. Betut nebo ng'oliot age tugul eng kureretab asista. Ko kanginyi komwoe Solomon kole ibestos chito neng'om ng'alechoto. Amu kango kakoaror kole mite betut nekesiche chi ak betut nekimee.
Mi betut nekeminse ak mi betut nekituti chotok kikimin. Betut nekiborishe ak betut nekiborishe ak betut nekinyoise. Betut nekibutishe ak betut nekitekse. Ko kakotar ko ngomite sisit yo komwa kole imuchi kobesho muguleldab chito neng'om tuguchoto. Imuchi kobesho muguleldab chito neng'om ole teptoi betusiek ak ole bendote betusiek. Ani ale ngemwa kuno ko inginye nekuitosi ko mautik chekibit eng emet ko kikuitos betusiek chebwone. Kinai betusiek chebwone bichoto. Nein angebe ikas atindoniyotab Abraham komwoe kole kikuiyo Abraham akoi betusiekab Jeiso. Kiit konai kole itu Jeiso auyo. Noto amune kimwoe Jeiso kole kitiem mautik chechang kokas kole toityi betusiechoto. Lakini kosubkei ak kasorek chekipangan ko kimukochechwak betusiechoto. So ko nekakase tatebenen alejin tos ibestos muguleldang'ung betusiek? Tos ibestosi betusiek? Angen ale kimi kenyisiek chengap kobutyo biik. Kab inyoru chito koyoe tuguk chebo kenyisiekab 50 eng kenyit nebo 10. Hab inyoru chito koyoe tuguk chebo kenyisiekab 30 eng kenyit nebo 15. Hab inyoru chito nebo kenyisiek 20 koyoe tuguk chebo kenyisiekab 40. Nebo ingile itebegei ile tos kaiguiyo chichi tuguk chebo betusiechoto? Amu eng betut age tugul, kenyit age tugul kotinye boisionikchik chekiyoe. Nginde oret ne rahisi. Kasarta nemi chito sukul ko kasartanyi komi sukul. Ingen komie kole nyolu awo sukul ak asoman kotatar somanenyu. Yekatar somanenyu ko tuguk cheisubu kochu. Lakini kab inyoru chito nemite sukul kakonam koyai tuguk chekanyolu koyai ko kikotar sukul. Ab inyoru chito nemite sukul koyai tuguk cheyoe biik chekikotar sukul. Ko koitebegei ile kaiguiyo iman chichi kit nenyolu koyai betusiekyik. So nakamwa komie kole ibestos muguleldo neng'om kirwoget. Nikotoi kole yakang'omin muguleldo akotinye kaguiyet muguleldo komuchi kobesho betusiek. Akomuchi kwo chito ak betusiek chenyolu. Ingen kole kit nenyolu keyai asubuhi kochu. Ingen kole tuguk chenyolu keyai koskoleng kochu. Ingen kole tuguk chenyolu keyai bet kochu. Amu kipangan Jehova betusiek tugul kokerkeit akonde kamanutiet saisiek alak tugul chekiyoe. Ng'olyot kora nekamwa kole ibestos kirwoget muguleldo neng'om. Angen ale ngang'alale kirwoget ingen biik chengen korwoch. Mi biik chengen kotil ng'alek. Chengen kele kirwoget ko ketil ng'alek. Yo kikochi chito ng'alek kongen kobesho komie. Kiker kibendi sikobit kesomonji ng'alekab kirwogutik. Biik chengen kobesho ng'atutikab emet chekikuren cham komwoe bichu komwoe kole my learned friend. Ko biik chebendi asikobit kosomoso sikomuch kobesho ng'atutik. Nengemwa komie kole ng'atutieni kotokyingei ole kile, ng'atutieni kotokyingei ole kile. Tos kimuch akije kebesho kirwogetab Jehova? Tos ibestosi kirwogutikab Jehova? Amu kale Jehova rib kayamisutikchu ak kirwogutikchu. Tos imuchi ibesho? Tos ibestosi ole wenditoi ng'olyotab Jehova? Tos ibestosi boisionikab Jehova chekale Jehova makiyoe chu amakiyoe chu anan kergei kityo ng'on eng muguleldang'ung? So nakakinai komie kele boisietab muguleldo kobesho betusiek akonai tuguk chenyolu kwaak eng betusiek. Noni ale ngot komi kiy neo neyoche ketebegei ko kisiai kele tos kibestosi betusiek? Tos kingen kit netesetai? Tos ingen ile ne kinyolu testai eng kasarta nemi? Tos ingen ile ne kit nenyolu kotestai eng kenyisiek 20 chebwone eng sobeng'ung? Tos ingen? Tos ingen ile kit netesetai eng kenyisiek 100 chebwone kong'ete nguni eng sobeng'ung? Ani ale no kora ko kirwoget neo. Amu ngap koutye biik korwoe kot kosir sobet nebo emoni. Chito neng'om korwochi kot kosir sobetab emoni. Kot konai kole eng kenyisiek 200 chebwone ami ole bono. Ami kipsengwet anan ami koretab maat. No ko kirwoget nekirwochi eng muguleldo asikobit kochopchigei chito sobet nenyone. Muche kebe kesoman kora eng kitabutab Matayo kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 8. Matayo kurgenyi ko 5 kaitenyi ko 8. Katakosir akine Matayo ng'alek chekororonen komwawech akobo muguleldo. Ko ka ng'alek chekamwoe Jeiso komie kangwamdo eng tulwet barak kokon ng'olyot Jeiso nekamwa akobo muguleldo. Nakamwa kole boiboen chetililen mugulelwekwak amu tun kere Jehova. Boiboen chetililen mugulelwekwak
amu tun kere Jehova. Kamwa komye kole boiboen che tililen mugulelwekwak amu tun kere Jehova. Eng betut nekibendi taitab Jehova kekere Jehova, ko kit neo betunoto nemoche Jehova kokere muguleldo. So kakebwa keker sobet nebo emoni, kekeronu ole u sobetab emoni, kotinye kenai kora kele situn keite kipsengwet ko kit netun kichikili ko muguleldo. Netun kichikili ko muguleldo. Moche kewekyigei tienwogikab kalosunet sikobit kituiyo ak noto. Tienwogikab kalosunet 24 koitenyi ko 4. Tienwogikab kalosunet 24 koitenyi ko 4. Inendet netilile eunek ako tilil muguleldonyi, nemolosyingei sobondonyi tugukab yoityo, amaiyostos eng olset. Eng tai yun kokamwa kole ng'o nenyolu kotebe kotab Jehova. Ng'o nenyolu, amu kamwa ng'yo kole bo Jehova ng'ony ak chenyitat ng'ony. Ng'ony ak chemenye oloto amu inendet nekilumdo eng nyanjosiek ak kokimit eng oinosyek. Ng'o netokostoi tulwetab Jehova ak ng'o netononi eng oldonyi netilil. Bwana asifiwe. Ng'o netokostoi tulwetab Jehova ak ng'o netononi eng oldonyi netilil. Tulwetab Jehova, ngemwa tulwetab Jehova eng kokwek chekiosubu kanetisiet nekikebwa, komwoe kole tulwoni ko ole kimoche kolany setan. Obwoti komwoe setan kole atokostoi awendi tulwet ak atororitu asir Jehova. Kimwoe kele tulwonoto ko kikikochi Jeiso kotebe barak yoto. Amu kamwa siret kole kikikochi Jeiso torornotet nemomi nekergei. Ko ni as kamwa siret kole tos ng'o nenyolu kotonon eng oldonyi ole tilil. Tos ng'o netokostoi tulwetab Jehova. Inendet netilil muguleldonyi. Inendet nemomi murwonindo muguleldonyi. Ak itya komwa Jeiso akine kole boiboen che tililen mugulelwekwak amu tun kere Jehova. Nokose tainai komye amu tun kebendi kipsengwet ko kit nekichikili ko muguleldo. Kichikili tuguk chekimi muguleldo. Ako muguleldo komokere chi. Angen kit neyoe biik betusiechu kimi chechang. Ko ngap komamoke chi muguleldo amu mokere chi. Inyoru chito ibwoti tugun chechik, lakini kole Jehova kotun kochikili muguleldo eng betut nekibendi kipsengwet. Kochikili muguleldo. Moche anyun keker kebeberta nebo mwisho kele yo mokirib muguleldo kou ne? Yo mokirib kou ne muguleldo? Amu kakenai kele tun kibendi kipsengwet, amoche keker kebeberta nebo mwisho kele tos une muguleldong'ung? Tos mi tugun chemonyolu? Ngebe anyun Jeremiah 17. Tabutab mautiot Jeremiah 17 koitenyi ko 9. Angen ale ng'oliot necham kemwoe kotugul, konekit kemwoe ko ng'oliot nebo metit. Jeremiah kurgenyi ko 17 koitenyi ko 9. Kartasisiek ko 717. 717 ing chebo Kalenjin, 717. Kaberberiren muguleldo kosir tuguk tugul. Ako ya mising. Ng'o neimuchi konai? Ane Jehova neisyochi muguleldo, atyeme kabwatutik, siyokochi chi age tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikchik. Kole kaberberindet muguleldo kosir tuguk tugul. Ako ya mising. Muguleldo kana ko ng'olole kakeker tuguk chekororonen chemi orinyi. Lakini kamwa siret kole kaberberindet muguleldo kosir tuguk tugul. Ako ya. Neboru kole ngemeto muguleldo koyaitu. Ngotko makirib, kikamwa Solomon kole rib muguleldo ng'weny kakiletabgei. Ngotibwoti ng'olyo nekikisoman eng kalewenoik 4:3 ko kile rib eng kakiletabgei. Rib eng kakiletabgei. Nongebe yoto sikobit koma sikikimin ng'olyot nekikinyoru. Ngebe kalewenoik yo akebunu awekta kitikin kebe yoto amu kaker ng'olyot nekararan nemi yo nekamwa komye kole ya muguleldo ako kaberberindet kosir tuguk tugul. Komoche kebe yu kikitaune
Kalewenoik kurgenyi kwang'an koitenyi ko 23. Riib muguleldang'ung eng kakiletabgei tugul, amu bunu kong'ikab beekab sobonyoto. Riib muguleldang'ung eng kakiletabgei tugul. Kamwa komie kole riib eng kakiletabgei, ak kamwa kole tugul. Mi ng'alek che ngesir kotata kenyil ak kenyil kemwoe kele kole tugul eng kakiletabgei tugul, amu oloto kole bunu kong'ikab beekab sobon. Nyokomwa anyun Jeremiah eng yo kimite 17 kole kabirbirin muguleldo kosir tuguk tugul, akoya mising. Ng'o neimuchi konai? Kit as nebo kwong'et eng yu agenge, ko nganda kitinye mugulelwechu komakimuchi kenai. Tuguk che kakoba orit ak kaunya komoinoe, amu kebebertab sobet. Mara itebena ilecho monoitoi ano, amu egu kebebertab sobet ako maimuchi kotaiwal amu egu inyendet. Kona kamwa komie kole kaberberinet muguleldo kosir tuguk tugul, akoya mising. Akitya koteb kole ng'o neimuchi konai? Kole Jehova, ane Jehova neisyochi muguleldo atyeme kabwatutik, siokochi chi tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikyik. Ng'olyot neo nekenyoru eng yo ko tuguk chekitoche, tuguk chekiiboti nguni chekikikonech, ko tuguk chekibun mugulelwekyok, tuguk chekikese nguni eng sobet, tuguk chetinye nguni ko rurutik chebunu muguleldang'ung. Keswot age tugul nekikese raini, angot ikese keswot nebo chomyet, ngot ikese keswot nebo rirenetabgei, ngot ikese keswot nebo ribetabgei, ngot ikese keswot nebo tililindo, ngot ikese keswot nebo kaming'inetabgei, ko tugul komi muguleldo orit, momi sang. Umetenye nangap kolen chito kang'ala setan, kotom kong'al setani koyoche koming'is eng muguleldo, akokol setani keswekyik eng muguleldo kot koit betut nebitos keswechoto. Ongebe kekas kit nekamwa nekamwa Matayo, iwekyinigei Matayo kurgenyi ko 15, kekas kit nemwoe Matayo akobo muguleldo akine. Matayo ko agenge eng kalamalaik chekibo Jeiso, ne ki inendet ko kitogindetab aisurut, kiyai kobakakta boisiet nebo toksetab aisurut ak itya kosub Jeiso. Ko ki ng'omutyot nekikasoman kosombonyi ng'alek chebo accounts. 15 eng koitenyi moche ketoune 16. Matayo 15 koitenyi ko 16. Etoune 15 siwa kakikuye komie. Akiwolchi Petero kolenji mwawech kalewenonoto. Akile kakakot kora kotomo okuye ak okwek. Maona ole ki age tugul nebune kutit kowendi moet komondoi sang, ako tuguk chemong'une kutit kobunu muguleldo, choto cheing'woniti chito. Amu mong'une muguleldo kabwatutik cheyach, rumisiosiek, ibetabgei, soksosiek, chorsosiek, baornatosiekab lembech ak ng'alek cheyachen. Chuto tuguk cheing'woniti chito. Ako ngeamishe eunek chemakiun komaing'woniti chi. Ng'alek chekang'alal Jeiso, ng'alek chekororonen chekamwa kole tos ne cheikochin kong'wanit chito? Ayani ale mi kakuyet neo yon ngemwa kele chito neng'wan ikuitosi chito neng'wan. Mongen ngot ko kinai chito neng'wan ile chito neng'wan kou ne chito neng'wan. Ani ale ngeng'alale kityo kele ingen kit neng'wan, kotomo akot kemwa chito ingen tuguk cheng'wonen. Kichamcham bilibilik, kichamcham ketik cheng'wonen ikas ile une, ngichamcham akot buch kotos taitestai iam anan imetoi. Ndaraini kindeun tuguk cheng'wonen sanit, ani ale imetoi makoi iam. Asangot ko tuguk cheng'wonen kabisa metenye cho kiame, amu eng sobet komi tuguk chekeng'wonen lakini kiame. Mara sait age kong'wonen bilibilik lakini mi biik chengen kwam. Lakini mi ketik chebo timin cheng'wonen chengilen akot iam komarektoi kotile bich. Ngemwoe kele murmure bich. Mi ketit nekekure simetet, ketit nebo timin nengiam kotonotonin neng'wan kabisa ketoto. Ak tuguk cheu motondoronik, obwoti atkinye kechobe chakula eng betusiekab Elisha, sikinam motondoronik kokile mokobek, koye kakoton kolen kwam kolechi ng'wonen tuguchu.
Amache ibwat chito nengwan, une chito nengwan. Akwanyun kele ngwan chito komangwan eng orit, ngwan en atebosiekyik, akole sinye ngwan chito komakile ngwan eng orit. Ngwan en atebosiekyik, akot ngotebi tuwai ikose kengwan eng muguleldo. Kuna kamwa siret kole biik che ngwonen kochu. Biik chetinye kabwatutik cheyachen ko ngwonen bichoto. Ako choto komi muguleldo. So chito age tugul neyae kabwatutikyik ko ngwan chichoto. Nebor kole ngototebi tuwai ingwonitu akinye. Ngototebi tuwai kongemin eku sumu eng daing'ung. Chito netinye rumisiosiek, chito neibwoti akobo rumisiet. Kikamwa Jeisat kenye kole rumisiet komolen ole kityo ng'onginde rotwet katit chito anan kemwok bundukit. Kole chi age tugul nesose netupcho ko rumit. So nebor kole chito nesosin ko rumindet. Indo kipsengwet kategori nebo rumisiet biik chesosik, biik chesosisie. Biik kora che ngwonen eng yo kamwa kole biik chetinye atebet nebo ibetabgei. Biik chetinye mpango wa kando, biik chekibakakta korikwak ityo konam komanda. Ko ngwonen bichoto. Chito kora nengwan eng yo kono chito nesokse. Biik chetokoe ngalekab sokset ko ngwonen bichoto. Chito age nekamwa eng yo kole chorsosiek, chito nechorse ko ngwan kora chichoto. Ani ngengalale chorset eng emenyo kekere kit ne rahisi, ngengalale chorset kekere kit ne rahisi. Ipkobute chito kotab chito akoib tuguk, sire chito ngalek chebo lembech akoib rabinik. Kekere ichek ko rahisi karon kakituye kiboiboen kele nokose ale tamwaun inye nemanachi kokinam tuguk chebo lembech. Ale ingwan eng taitab Jehova. Ndewendi taitab Jehova keeshe. Chito kora age nekamwa kole baornatosiekab lembech, baorinik chebo lembech. Ko biik che ngwonen, biik che chome lembeita akoyoe lembeita. Ako sinai ile iman kokirchi sang bichoto. Sinai ile iman ngebe kitabutab ngebe ng'ang'utiet sinyoru ng'olyo nemi yoto eng ng'ang'utiet 22 ng'ang'utiet 22 koitenyi ko 15. Sinai ile moite taitab Jehova bichoto, moite taitab Jehova biik cheu choto. Ng'ang'utiet 22 koitenyi ko 15. Mi sang sesenik ak bonik ak chesokse ak rumik ak chesoe kanamunik age tugul nechome lembeita akoyoe. Kole mi sang majut eng nganaset bichoto, kokirchi sang eng nganaset bichoto. So ningemwa kele yoche kerib muguleldo koyoche korib chitugul muguleldonyi. Kenai sile mi lembechonik sang, kokirchi sang lembechonik, kokirchi sang chesokse kanamunik, chesoe kanamunik ak rumik ak bonik. Nikamwa Jehova kole ingwoniti emet bonik. Emet nemi bonik ko ngwan. Ndeitoi komarurtos beek eng koronoto, mami maendeleo koronoto. Emet nemi bonik ko ngwan emonoto. So kotok kora kole emet nemi kiplembechonik ko ngwan emonoto. Maanyiny, mamnyanyinyindo emonoto. Emet nemi biik chesokse, emet nemi biik che chorse, emet nemi kiplembechonik chemwoe lembech, baornatosiekab lembech ko ngwan emonoto. Amu ngwonen mugulelwekwak ako ngwonen eunekwak, ko maiberurokse emonoto. Nokose ale tamwaun inye nemanachi kotokomi orit ng'ung tuguchu. Noto amune ngisubi biik cheu choto ngolen kwai boisionik kobetos. Imuch ine kotok kwae mara ilecho leba kimen bichoto kindoi eng emet. Lakini isub atindonionywa siker. Eng kenyisiek tutigin chemi komaikere atindonionywa. Kakonam kobetyo bichoto. Amu biik che ngwonen, biik che machomotin eng taitab Jehova. So ko nekamwa komie Jeiso kole kikonore muguleldo tuguchoto. Ko ngolyo ne kachenge eng yo konakamwa kole amu mangune muguleldo kabwatutik cheyach chengwoniti chito. So nekoibor kole chi age tugul nekikonor tuguchu eng muguleldonyi, kwakeker tuguk chekororonen chebo muguleldo. Kele muguleldo kokonu chametabgei, muguleldo kotebe ngolyotab Jehova, muguleldo kotebe tililindo, muguleldo ko ole mi tuguk chekororonen. Lakini angot ko makirib muguleldo, kerib eng kakiletabgei, ko kamwa siret kole kongwonitu. So nekokose tamwa akesu betutab raini ale tuguk chekese rani ko chemi muguleldo. Ko kamwa Jeremia, ewekchigei undok sikobit kiwongu. Mwa Jeremia eng Yohana 17 ngolyot nekararan kole 17 ko koitenyi ko 9.
Kaberberiet muguleldo kosir tuguk tugul akoya mising. Ngo nemuche konai? Ane Jehova neisyochi muguleldo atyeme kabwatutik siakochi chi age tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikyik. Ko ng'olyot nekomoche kiwang'une konakamwa kole ane Jehova neasyochi muguleldo atyeme kabwatutik siakochi chi age tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikyik. Siakochi chi age tugul kou logoekab boisionikyik kou ortinwekyik. Akamwa Jehova kebeberwek oeng. Kebeberta nebo oeng kotonye kebendi notok nebo kabwatutik. Lakini rani kakimi muguleldo nekamwa kole atyeme muguleldo. Yekatyem akochi chito logoekab boisionikab muguleldo. Ng'olyondoni nokose tesa Jehova sikotoretin amu tuguk chekikese rani ko tuguk chemi mugulelwekyok amaking'olegei. Kokamwa ale choge muguleldo nebo sobet. So kit age tugul nekese rani, kergei ne ngot imi nyalilda neo, kergei ngot iberurot, inai ile tuguk chekese ko chebo muguleldo. Mi biik chemwoe rani kole kisosech, masosin chi, sosin sosit nemi muguleldo. Mi biik chemwoe rani kole kiwechech, mawechin chi, mi wechen muguleldo. Amu kamwa Jeiso kole tuguk che ingirugei komong sang kobunu muguleldo orit. Mi biik raini chemwoe kole makimakenei kiy. Mi biik raini chemwoe kole mami chi nekerech. Kokere biik lakini amu kikotuch urwet nebo kabwatutikyik komanai kole mi chi nekere. Mi biik chemongen kole kiyochin kiy nemie amu mami mieinoto muguleldonyi. Ngot komi mieindo muguleldo konamegei ak mieindo nemi emet. Ngot komi kalyet muguleldo konamegei ak kalyet nemi emet. Angot komi chomyet muguleldo konamegei ak chomyet nemi emet. Lakini ngot komami tuguchoto muguleldo kotyeme kokirinda chemi orit chundo chun katobwone. Kikerus chito nekabiyochi kiy nemie lakini matingeyochi nemie makere kora. Yochini nemie yetar yochini nemie kowekyingei chichoto. So konekamwa siret kole toche chi tugul kou boisionik chemi muguleldonyi. Mekany tun kong'alin chi kole kiwechin biik, mawechin biik. Noto amune kamwa Paulo kole kibanang'o kole kyobankei okwege. So nekakinai komie kele muguleldo ko kiy nebo komonut mising eng sobet nemami kiy nekergei. Rib muguleldong'ung. Rib muguleldong'ung. Ak irib eng kakiletabgei tugul amu yoto kole mang'une kong'ikab bekab sobon. Kakituye ng'olyot oeng. Mang'une kong'ikab bekab sobon. Nyikole Jehova akoni melekto kosubkei ak tuguk chemi muguleldong'ung. Makonu Jehova melekto kosubkei ak tuguk chemi sang'utab muguleldong'ung. So biik chekiberur Jehova akocham Jehova kwamu tuguk chekimi mugulelwekwak kotai tuguchoto. So amache ale koberurin Jehova yosaun betutab raini ale inai kiy nemi muguleldo. Nai kiy nemi muguleldo. Simatun kerirtae biik alak kele kiwechech ako kikiweigei mugulelwekyok. Mache kebe taitab Jehova eng saet ongesao. Baba nenyo Jehova kaing'alal ng'olyot neo mising Jehova. Ng'olyondoni amu kemwa ile tos ng'o nemuchi kokuyo muguleldo, akot chito nebo muguleldo komaikuitos kobate inye inyegei neisyochi akonai kiy nemi mugulelwek orit. Baba, kasochi biik chekikonde mugulelwekwak tuguk chemabo komonut Jehova. Mi biik chekikonde mugulelwekwak ng'woninwek. Mi biik chekikonde mugulelwekwak rumisyosiek. Mi biik chekikonde mugulelwekwak sokset. Mi biik chekikonde mugulelwekwak ibetabgei ak tuguk cheyachen. Kokasochi ichek tugul Jehova ale kou yekakosik ako kakowal kabwatenywa Jehova, ikochi muguleldo nelel. No kikemwochi Jeremaya ilechi tun akochini biikchuk muguleldo nelel. Kokasochi bichuto Jehova ale ikochi muguleldo nelel. Biik chemwoe baornatet nebo lembech ikochi muguleldo nelel. Sikomuch koyai Jehova chenyolu eng taing'ung ak tun kebwat tulweng'ung netilil. Amu kemwa ile icheket chetokosut tulweng'ung netilil ko icheket chetililen mugulelwekwak. Kongoi eng biik chekakoberur ng'olyondoni ak chekakolitit kabwatutikwak. Kasochi Jehova ale sibwat ichek ak iribchi akoi sobondab koikeny. Amu kasayani eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Nan kemwochin kongoi Jehova amu kakwai nemie eng sirutik chetililen chebo betutab raini. Anole kaicherake ako kakotechin ngotestai kobois eng oritab mugulelwekyok en atkai tugul ng'olyotab Jehova.
Kongoi kora eng kiboitiot nekawi boroindo sobit kora kocherech kibagenge. So boroindo nekibendi anyun nguni ko boroindo nekiyote Jehova en konunoik nemoe kemwoun kongoi amun itesetai itie boisietab Jehova ak inye en uitulelemi ko amun imiten en ole imiten komuch iityi kora kebeberta nebo konunoik en paybill number nebo kanisa 400 222 400 222 ko account ko 56 28 65 #. Ko yekitesetai en kebeberta nebo konunoik kebendi kenyoru tiendo nemwoe kole nde ribindet kutinyon Jehova. Jehova.
Nan kemwochin kongoi Jehova amun kakwai nemie eng kebeberta nebo konunoik, ngotestai Jehova koberur boisionikab eunekuk, sobit imuch kora itestai iyot Jehova akot eng kebeberta nebo konunoik, sobendi kekere eng saet. Kan kebe taitab Jehova kesochi konunoitoik anan sadaka chekakekon kobwa taitab Jehova ongesaw. Kongoi neo Jehova amu kingokayai emet ikonech Jehova kebou boisionikab eunekuk ak itya inde koek boisionikab eunekyok Jehova. Namache amwa kongoi eng ichek chekakokon sadaka Jehova nenyo. Aibe boroinik kora Jehova sikobit asochi boisionik tugul chebo eunekwak. Kongoi Jehova eng ichek chetinye boisiosiek che ibotisie Jehova nenyo, chetinye minutik chemitei imbar, chetinye kiagik Jehova chemi olimbo gaa. Kokosochi Jehova ale siberur boisionik choto tugul ak ibarait Jehova kiwotetab boisionikwak. Kosochi kora ichek chekisir Jehova kesir koyai boisionik chebo emet ak kwai boisionik chekinde biik eunekwak chemi ofisisiek ak chekisir serikali Jehova. Kokosochi ichek tugul ale yoe boisionik choto Jehova ingonyor kakasetabgei ak konyor Jehova mieindo eng mugulelwekwak. Moche kora asochi ichek che kakonem kobun biashara chechwak, icheket cheyoe mung'aret Jehova eng emet ale sikobit ibarait biashara chechwak Jehova. Komuche kot kwai biashara akoi emotinwek chebo sang, kosich Jehova nenyo boroinwek eng kebeberwek cheloen, sikobit Jehova koboraitu mogornotosiekwak ak kotestai koboisie Jehova. Sochi kora ichek chenyumnyum kikobut biashara chechwak ak ichek chemotinye boisionik cheyoe, ala sikobit iberur Jehova si eng betusiek chebwone kotinye akichek boisiosiek cheyoe akotoror kaineng'ung. Sochi kora akot ichek checheng'e boisiet Jehova ale sikobit iberur eng boisiet Jehova necheng'e, sikobit eng betut nekakonyor Jehova kobwatin akokon konunotoik Jehova chebwone kong'ung netilil. Kosochi ichek tugul ako kaberur ichek tugul eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Akayan komoche kemwoin kongoi Jehova amun kakwaiwei nemie, kakoberurei kot mising en otisiet nebo betutab raini. Ko kimoche kemokyingei mieindab Jehova yekibendi kituche betutab raini sobit ketuye kora kochome Jehova en wikit nenyone kokakeityi arawet nebo 10. Moche koberurin Jehova en tugul ole imi kot ketuye kora wikit nenyone. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.